Turabasuhuje kandi dushimiye ko muri kutwumva nkuko mudahema gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka umunsi ku munsi. Wowe wakanze subscribe, reka dutangire tugushimira mbere ko dutangira aya makuru. N'amakuru tugiye kwibanda cyane amakuru avugwa hano mu karere, ariko reka twanzike duhera mu gihugu cya Uganda. Kera kabaye Perezida Museveni agiye guhabwa ipeti rya marishali. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yateguje ko ku wa 9 Kamena 2025 umubyeyi we akaba na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni azahabwa ipeti rya marishali, n'ipeti rya nyuma mu nzego za gisirikare. Ibyo gushyiraho umubyeyi we ku rwego rwa nyuma mu ngabo General Kainerugaba yabitangaje kuri uyu wa 15 Gashyantare abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Yakomeje ati: mu by'ukuri muzehe ni marishali wa nyawe mu mateka ya Afurika, ni generali w'inyenyeri 5. Twebwe nka UPDF tugiye kumwambika ipeti vuba rya Marshal Museveni. Mu bundi butumwa nanone uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yashyize ku rukuta rwe rwa X rwe rwahoze rwitwa Twitter, yagaragaje ko ibyo birori bizaba ku wa 9 Kamena 2025 ubwo muri iki gihugu hazaba hizihizwa umunsi mukuru w'intwari. Ati: ibirori byo kwambika ipeti marishali mushya uzaba ku munsi w'intwari. Ni ukuvuga ko ku wa 9 Kamena Afande Salim Saleh nawe agomba kwitabira. Salim Saleh ni murumuna wa Perezida Museveni, akaba umwe mu bavuga rikijyana muri Uganda, cyane ko ari mu basirikare bakuru batangiye urugamba rwo kubohora Uganda. Perezida Museveni usanzwe afite ipeti rya generali ayoboye Uganda kuva mu 1986 ubwo ishyaka rye National Resistance Army ryafashe ubutegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo gusimbura Tito Okello nawe wari wahiritse Milton Obote muri Nyakanga 1985. Uwaherukaga ipeti rya marishali muri Uganda ni Idi Amin Dada wayoboye icyo gihugu imyaka 8 kugeza mu 1976. Ni ipeti ikunze kugirwa n'abantu bake cyane, akenshi ugasanga niryo abantu bagiye biha. Mu bandi ba perezida ba Afurika bagiye bihiye iryo peti barimo Idris Deby Itno wayoboye Chad kuva mu 1990 kugeza mu mwaka wa 2021 ubwo yagwaga ku rugamba yari yahawe mu 2020. Barimo Mobutu Sese Seko Kukungwe Bundu wa Zabanga wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyitwa Zaire. Uyu yahiritse ku butegetsi Joseph Kasavubu tariki 24 Ugushyingo 1965 akagwa mu buhungiro muri Nzeri 1997 nyuma y'iminsi mike akuwe ku butegetsi Laurent Desire Kabila. Abandi barimo Mohamed Hassan Tantawi wayabaye perezida wa Misiri muri Gashyantare 2011 akava kuri uwo mwanya muri Kamena 2012. Urutonde rw'abagize ipeti rya marishali ruriho na Jean Boderi Bokassa wayoboye Central Africa ahiritse ku butegetsi mubyara we David Doko mu 1966, hanyuma ayobora igihugu kugeza mu mwaka wa 1979. Mu mwaka wa 1972 Bokassa yatangaje ko abaye umwami w'abami. Mu mwaka wa 1974 yiyita marishali nyuma y'imyaka 5 abukurwaho. Ngayo nguko mu gihe muri Uganda hitegurwa umunsi mukuru w'intwari, ariko harimo haritegurwa kwambika muzehe wabo Museveni ipeti rya marishali. Mu yandi makuru yo mu mahanga, ariko turi hano mu makuru yo mu karere duherereyemo, Amerika yasabye abaturage bayo kuryanira amajanja kubera imyigaragambyo iri gutegurwa i Kinshasa. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguje abaturage b'iki gihugu baba muri Kongo ko ku wa 16 Gashyantare umwaka wa 2025 hateganyijwe imyigaragambyo ishobora kwangiza byinshi, ibasaba kuryamira amajanja. Ni umuburo Ambasade ya Amerika muri RDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze kuri uyu wa 14 Gashyantare umwaka wa 2025 ibinyujije ku rubuga rwayo. Iyi ambasade yatangaje ko iyi myigaragambyo izibasira insengero na za kiliziya zo mu murwa mukuru wa Kinshasa n'indi mijyi ikigaragaza. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateguje abaturage b'iki gihugu baba muri Kongo ko kuwa 16 Gashyantare 2025 hateganyijwe imyigaragambyo ishobora kwangiza byinshi, ibasaba kuryamira amajanja. Ni umuburo ambasade ya Amerika iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze kuri wa 14 Gashyantare 2025 ibunyujije ku rubuga rwayo rwa X. Mu yandi makuru i Bukavu urugamba rwabaye urugamba mu gihe M23 ivugwa kuba yafashe uyu mujyi, ariko noneho ibiri kuberamo na akamaramansa. Amahanga yose yahagurutse, abantu bose bari kwibaza bati niki kigiye kuba. Ariko mbere y'ibyo abantu benshi bari kwibaza ukuntu izi ngabo za kuba zarageze muri uriya mujyi, kandi uyu mujyi wari umujyi urinzwe cyane. Bavuga ko uyu mujyi wari urinzwe cyane bikomeye cyane, harimo ingabo zitandukanye yewe n'ingabo z'abanyamahanga zari zaje gufasha iki gihugu. Nko mu Burundi bari bohereje abasirikare bagera mu bihumbi 3 bose bari muri aka gace, hamwe n'ahandi hagiye hava abasirikare bari muri aka gace. Ariko hibazwa ukuntu abasirikare bangana batya birukanse bagasiga ibikoresho bikomeye ku kibuga cy'indege bakagenda, dore ko bamwe bagiye ku mamoto, abandi bafata imodoka, abandi bihisha hirya no hino baranyanyagira. Ni ikibazo gikomeje kwibazwaho n'abantu benshi bibaza bati niki kigiye gukurikira, niki gituma abasirikare ba Kongo bakomeje kuganzwa kandi ari abasirikare bafite inkunga ndetse n'abandi bafite ibikoresho. Ni ikibazo gikomeje gutangaza abantu benshi, ariko noneho ngo ubu ngubu M23 yatangiye kubwira abaturage ngo batuze, kandi itangira gutangaza yuko izanywe n'amahoro itazanywe no gusenya. Ngayo nguko amakuru avugwa mu karere n'andi yose twabateguriye mwagezwagaho na Ildefonse Habimana Rwanda. Ndabakunda.